treba naglašavati, to je vrlo važno, da sva naša sabranja nose u sebi veliku silu. Ajde da upotrijebim taj jedan izraz, to je ta jedna crkvena tehnologija. Ne treba nam mnogo da projavimo silu. Treba nam mnogo da poznamo ličnu nemoć koja se projavljuje izvan sabranja. To je ona disciplina udaranja glavom u zid. Vrlo popularna, da kažemo masovna, to su svi oni pokušaji ili stilovi života. Kad hoćemo nešto sami, bez Boga i Božjeg blagoslova da postignemo. I neka je tako. I neka svaki takav pokušaj bude osuđen na propast, jer je proklet. A proklet je jer ignoriše i odbacuje milost Božju i silu Božju koja se projavljuje kad se sabiramo. Gospod je obećao i stoji iza svake svoje riječi i za svakog svog obećanja da kad se budemo sabirali u njegovo ime, pod pokrovom njegovog blagoslova, a to zapravo jesu naša crkvena sabranja, vozglavljena liturgijskim sabranjem, da će i on biti sa nama. Ako je on sa nama, onda smo njime silni. Velika moć, velika vlast, koja se proteže ne u granicama jedne, na primjer, opštine ili jedne države ili jednog regiona, jedne generacije, jedne epohe. To je, braće i sestre, vlast koja se proteže kroz svo vrijeme, vlast koja važi na svoj zemlji, ali i na nebu. Ona se proteže i iza granica života. Ona ide i vlada i iza groba. Ona se proteže i caruje i kroz svu vječnost. Takva je vlast onoga u čije se ime i krstismo, čijem se imenu poklanjamo, čije ime i nosimo, jer mi smo, makar bi tako trebalo
da bude oni koji nose Hristovo ime, dakle, hrišćani. U Svetom Evanđelju Gospod je svima nama otkrio, to treba da znamo, nema opravdanja, da se razumijemo, nisam znao, nije mi rečeno, nisi mi otkrio, nisi mi rekao. Duhu prevare si me ostavio, duhu obmane, lažnim carevima, lažnim spasiteljima, njima si me bacio kao zalogaj, predavši me kao plijen, zato te neću, zato te ne volim, zato te prezirem, zato te mrzim. Nema ništa od toga. Sve nam je otkriveno. Gospod je ostavio apostolima, preko njih i kroz crkvu svima nama onu istinu da se njemu predala svaka vlast i na nebu i na zemlji. I onda impuls. Pritom, ovdje je vrlo važno da to znamo, on tu vlast kao sin Božji, jedinorodni, ima po prirodi, jer on je, kako mi ono ispovijedamo u simbolu vjere, svjetlost od svjetlosti, Bog istiniti od Boga istinitog, rođen, a ne stvoren. I kao takav, jednosluštan Otcu, ravnočastan, pazite, to se mora da znamo, to mora da se zna. To, hrišćanine, moraš da znaš. Tu nema opravdanja, braći i sestre. Zašto je vrlo bitno? Zato što ne dao Bog, na dan pravilnog suda Bože, ta svjetlost, ta sila istine, udarit će nas u lice. Taj, da kažemo, šamar pravde, ne kao kazna. Muka naša, daleko bilo, muka onih koji to nisu primili, izviraće iz njih samih, ali taj šamar pravde, biće i šamar istine. Ovo si sve trebalo da znaš. Ovo si trebalo i u umu, i u srcu, i u volji da imaš. Ovo si trebalo da živiš. Nije ta istina ostavljena da leži kao mrtva, pa je istina, ali mrtva, zatvorena u nekom trezoru, u nekom ćivotu, iza neke oltarske zavjese, zatvorena u nekoj crkvenoj knjizi, zatvorena i zapečaćena u Svetom Evanđelju, a da je niko ne dira, da je niko ne prima, da je niko ne živi, jer to je istina. Nepristupna, nesaznajna. To su sve istine koje nam je Gospod, Bog naš, Otac naš, kroz Sina svojega, a Duhom Svetim ostavio, braće i sestre.